Om Swastiastu, alit-alit kecuntuk malih sarang ibu, Bu Dian, ring pepelajahan bahasa Bali. Ring rana mangkin, iraga pacang melajahin indik, pasang pagah, lan pada-padaning bina arti. Rahajang miar sayang. Ring video puniki, pepelajahan pacang kepah dados kekalih. Pertama, indik. Ugar-ugar pasang aksara pasang pagah lan sane kaping kalih. Ugar-ugar pasang aksara pada-padaning bina arti. Alit-alit napi keten ngwacen kruna me aksara Bali sane sesuratan nyani akide melianan sareng ugar-ugar pasang aksara sane samput ke pelajaran dumun. Sesuratan puniki nenten jeiwa. Kuna-kuna puniki kewastanin pasang pagah. Manut penampen para sujana utawi pendapat para ahli, pasang pagah inggih punika pasang aksara sanes sesuratan nyani wantah sekadi punika. Yening terjemahan ring bahasa Indonesia, penulisan kata dalam aksara Bali yang bentuknya harus seperti itu, tidak boleh diganti, tidak boleh diubah, harus persis sama. Kurna-kurna saning ngranjing ring pasang pagah, wit nyane saking bahasa Jawa kuno utawi Sanskerta, atau ring bahasa Indonesia kuasanin kata serapan dari bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Sesuratan kuna-kuna saning ngranjing ring pasang pagah sujatin nyane wantah nganutin sareng punapi nguncarang kuna-kuna punika ring basa wit nyane. Jika diperhatikan, penulisan kata-kata yang termasuk pasang pagah menyesuaikan dengan penulisan dan pengucapan kata tersebut pada bahasa asalnya. Sekadi wastan nyane pasang pagah. Kuna-kuna saning ngranjing ring pasang pagah nenten pesan dados kegentusin. Nika ngawinang iraga patut uning punapi sesuratane suang-suang kuna punika. Indike punika sinah sukil. Manut Bapak Inengah Tinggen, ring buku nyani sane mengurde celah-celah kunci pasang aksara Bali, irika keunggahan imbe kruna-kruna saning ngranjing ring pasang pagah kirang langkung petang dasa sia kruna. Sinah ngapalang petang dasa sia kruna punika kerasayang sukil. Mangda presiden nambakin indike punika iraga patut uning tur hafal nampi manten abjad Jawa kuno Latin. Sinah yening uning abjad punika presiden iraga ngapalang sanecen kaning ranjing pasang pagah. Secara sederhana, untuk dapat memahami kata-kata yang termasuk pasang pagah, kita terlebih dahulu harus hafal penulisan abjad Jawa kuno Latin. Sehingga dengan hafal bentuk penulisannya, kita akan tahu bagaimana penulisan pasang pagah dalam aksara Bali. Selanjutnya nih keincen imbe kuna-kuna saning ngranjing ring pasang pagah miwah kesuratannya nih ring aksara Bali. Kruna Arjuna witnya nih saking bahasa Sanskerta atau berasal dari bahasa Sanskerta. Arjuna wantah sila sunungkir saking Panca Pendawa. Nika ngawinang nyurat aksara Arjuna patut ngagen akara. Ring kruna Arjuna nalar wenten aksara re sareng aksara ne. Yening ring ugar-ugar aksara Bali, yening wenten aksara re ring ajeng jika ada huruf R di depan, aksara ne ring ungkur, huruf N di belakang. Sinah, aksara ne punika patut kegentusin ngagen ne rambat. Sehingga huruf N tersebut harus diganti dengan ne rambat. Nanging iriki ring kruna Arjuna ne sane kaanggen wantah
ne danti utawi ne warga aksara dantia, nentan ne rambat sane warga aksara murdania. Manut warga aksara Bali, aksara murdania kuasanin aksara langit-langit keras utawi suara sane abot. Nanging aksara dantia kuasane aksara gigi sane medoe suara inganan tekening aksara murdania. Yening alit-alit miasa yang film Mahabharata ring India, Arjuna nenten kesungguh Arjuna nanging Arjun. Suara ne ring ungkur nike nenten je abot nanging nike suara sani ingan. Nike ngawinang Arjuna nganggen ne biasa nenten ne rambat. Itu yang menyebabkan Arjuna menggunakan huruf N biasa atau N dantia, bukan N nerambat. Imbal kruna sanilianan mindekadi Prabu. Kuna Prabu idiki nganggen aksara berkembang. Ring abjad Jawa kuno Latin berkembang kelambangan sareng huruf BH. Bupati nalar nganggen berkembang tur medaging suku ilut. Suku ilut ring abjad Jawa kuno Latin punika kelambangan suara U sani lantang. Angse iriki nganggen aksara akara sarang sesage. Sesage ring abjad Jawa kuno Latin kelambangan sarang hesha. Wije kuna wije nganggen ulusari. Ulusari ring abjad Jawa kuno Latin nika wantah suara I sani lantang. Lina wantah nganggen ulusari. Sat nganggen sesape. Sesape wantah suara sesane abot. Sesape nganjing ring warga aksara murdania. Sura iriki nganggen sesage sakarang suku ilut. Gita nganggen ulusari. Istri nganggen ulusari. Yeneng nyurat aksara Bali napi sane kepirang punika sane kesurat. Nanging pepasiraga manggihin anak lingsir meleraosan nanging kuruna sane keanggen punika tegas nyane dados melianan sarang tegas sane iraga uning. Indike punika pacang pelajahin mangkin ring paletan puniki sane kewastanin pada padaning bina arti utawi pembeda arti. Pada padaning bina arti inggih punika sesuratan aksara Bali sanes suratan nyani melianan. Suara nyani patah miwah tegas nyani melianan. Ring pepelajaran bahasa Indonesia pada padaning bina arti patah sekadi homofon. Inggih punika penulisan kata yang berbeda memiliki suara yang sama namun makna yang berbeda. Urat yang tabel imbe kruna manut pada padaning bina arti ringsor. Ring kolom ka pertama wantah sesuratan ring aksara Bali. Kolom kaping kalih sesuratan manut abjad Jawa kuno Latin. Pada padaning bina arti patah sekali pasang pagah. Kuna-kuna nyane wantah serapan bahasa Jawa kuno sareng bahasa Sanskerta. Kolom kaping 3 sesuratan manut aksara Bali Latin. Kolom kaping 4 wantah tegas nyane. Iriki sampun kembanggih. Ring kolom kaping kalih sesuratane sami melianan. Ring kolom kaping 3 sesuratane patah santukan napi sani kepireng nike sani kesurat. Ring kolom kaping 4 sinah maka sami tegas nyani melianan. Jadi pada kolom kedua tulisannya berbeda. Pada kolom ketiga pengucapannya sama. Kolom keempat artinya berbeda. Saneka pertama ring baris siki kalih 3 pat. Maka sami mesuara aste nanging sesuratane melianan.
Aste ring baris ka pertama nganggen sesape lan teratik sane madue tegas kutus. Aste sane kaping kalih nganggen sedanti tedanti sane madue tegas adalah. Aste kaping 3 nganggen gantungan tetawe sane tegas tulang. Aste kaping 4 nganggen aksara a uraste nenten je nganggen akare sane tegas tangan. Sane mangkin ring baris 5, 6, 7. Maka sami medue suara pada nanging tegasnya nih melianan. Pada sane ke pertama sesuratannya biasa manten. Tur tegasnya nih tanah utawi bumi. Pada sane kaping kalih nganggen tedong atut. Sane nyiriang suara a sane lantang. Metegas kaki utawi cokor. Pada sane kaping 3 nganggen demadu utawi deha. Sane metegas sama utawi patah. Imbe selanturnya nih. Selanturnya nih baris ka pertama kalih 3 sareng 4. Maka sami medue suara dana. Dana sane ka pertama ke surat biasa manten. Medue tegas sungkan utawi sakit. Dana sane kaping kalih nganggen tedong atut nyiriang suara a sane lantang. Puniki medue tegas punia. Sane kaping 3 nganggen demadu deha. Dana puniki medue tegas kesugihan. Sane kaping 4 nganggen demadu miwah tedong atut. Puniki medue tegas pengelukatan. Selanturnya ring baris 5, 6, 7. Maka sami mesuara pala. Pala sane ke pertama ke surat biasa manten. Niki medue tegas pala bahu. Sane kaping kalih pala nganggen tedong atut. Nyiriang suara a lantang. Niki metegas pengangon utawi gembala. Pala sane pindah huntat nganggen pekapal sareng le nganggen tedong atut. Niki metegas hasil utawi buah dari perbuatan. Alit-alit sane mangkin ibu pacang ngicinin tips and trick napi mantan sane patut kuratiang mandedangan ngeresepang pasang pagah miwah kruna pada padaning bina arti. Sane ka pertama alit-alit patut uning napi mantan sane ngranjing aksara weraste lan aksara swalelite. Manat pungsene aksara weraste aksara sane ka angga nyurat basa Bali asli. Nanging aksara swalelite sane ka angga nyurat basa serapan Jawa kuno lan Sanskerta. Pasang pagah lan pada padaning bina arti wantah kuno-kuno serapan bahasa Sanskerta miwah Jawa kuno. Sane kaping kalih hafal warga aksara Bali sareng penulisan abjad Jawa kuno Latin. Ring buku Pangkajasari Udiana Sastra sampun wentel tabel warga aksara Bali sareng wenten sesuratan aksara-aksara sane ngranjing ring abjad Jawa kuno Latin. Seperti suku ilot, akara, ukara samian sampun wenten. Nalar ring video ibu sane indik soroh-soroh aksara Bali nalar sampun wenten. Larisang tiar sayang malih. Sane kaping 3 uning kruna punika medue tegas napi tur saking basa napi. Yang ketiga, paham kata itu memiliki arti apa dan berasal dari bahasa apa. Alit-alit wanta asa punika pepelajaran ibu ring rana mangkin. Dumogi napi sane sampun ibu wedar preside keresepang tur mawiguna. Sane mangkin keputang ibu antuk parama santi. Om Santi 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 Om